Prva runda dvoboja Frankovac, Pero Martić se je začela. Srce moje, padaš kao klada. Ne vem, kaj me je pičal danes, dobil sem ta posnetek v glavo, ker so se Pero pa Franko tepla. Sem rekel, da ga pogledam, zabolel me je po 16 sekundah, buraz mi pada kao klada. Nismo pričakovali nič drugega, ampak nima veze. Ampak kaj hočem povedati zdaj? V zadnjih parih letih, 2 letih, če sem bolj natančen, nisem niti naredil ene sklece, nisem šel v fitness, nisem počel nič, except I played pickleball. Probably people don't know what the hell is pickleball, but that's fine. In posledično zadnjih 3 mesece nisem niti pickleball igral zaradi mojega šihta in fant se je ugojil, majke, me ludiš. Ampak, danes sem dobil idejo, rabim eno motivacijo, da spet pridem nazaj v formo, da malo zgubim tole, pa da malo pojačam. Pa vsi mi vemo, da bi on dušo prodal. Za 100,000 followerjev on bi dušo prodal. In da sem jaz razmišljal, če jaz hočem skušati imeti neko motivacijo, da pridem spet v to formo, eno dobro motivacijo, bi lahko zapakirali nekako, da če on dobi 100,000 followerjev, po moje bo mi mogel malo pomagati, ker drugače sam jih ne zna fucking zbrati, razen če bo počakal še naslednjih 15 let, da vsi otroci, ki so zdaj 2, 3, 4, ki bo dobili Instagrame, pa YouTube, pa Facebooke, da ga pofollowajo, drugače pozab, kje on dobi 100 jurjev followerjev. In to plus moja forma je dobra motivacija, če bi mi organizirali en fight event. Vem, da on ni pripravljen za to, on bo imel milijon izgovorov, kao pička, kakor vedno, ampak to je pričakovano. Zato bi jaz, preden se podam v to, da ga res izzovemo na ta prav način, rabo imeti par ljudi v mojem kornerju, da mi pomaga s tem, ker uničil ga bomo. Folk, jaz sem razmišljal, jaz mislim, da prvi, ki bi mogel biti v mojem kotu, je moj brat Uroš. On je edina oseba na tem svetu, ki me lahko vstal, pa je, ne ga preveč, smiri se. Tako da on bi bil ta prav, da bi me držal nazaj. Mislim, da brez Picija, rabo marketing person, I think Pici would be the best. Tako da Pici, če si za, da si v mojem kotu, more than welcome to be there. A veš, ko pa hodiš v ring, pa rabaš neko spremljavo, neko dobro muziko, mislim, Zlatko bi ga tukaj ubol. Šel bi lepo s kontekstom, tako da Zlatko bi bil folk, to bi gorel prvo kot prvo. Ne delam to zaradi followinga, boli me kurac za following, delam pa zato neko dobro motivacijo, da prijem nazaj v formo, plus, ko prijem v Slovenijo, da je nek tak dober event, ki ga Slovenija želi. Po moje, ogromno ljudi ne mara Perota, tako da to bi bil nek revanš, kar je on naredil men, Piciju, Čaletu, Saletu in vsem tem ljudem, bi bil nek dober event, revanš, da bi lahko imel. My God. Pero, nimaš ti buraz jajc za to, ampak mogoče imaš, bomo videli. Vidim, da neki skozi snemaš neke TikToke, YouTube, kaj neki, kao jaksi, ampak ajde da te vidim, če si res jak. Prvo, bom jaz dal tukaj pol, da vidim, če vi folk ste sploh za to, če vi ste za, da bi videli tak event, da bi prišel na tak event, če bi radi videli, da mu dušo vadimo. Ker sem dobil 2 sporočila od oseb starejših od 14 let in niso vedeli, kdo je ta Pero, tako da očitno bo mogel tebe, Pero, tegati tukaj, da bojo sploh vedeli, o katerem Perotu se mi to pogovarjamo. Ti si neki influencer, kao poznati, viđen, slaven. Yeah, right.